Xpulse 210 sim kan adjust dona engine hi ari oma chu disin khanin kan thon vek to a sim ma lam hi kan adjust kan tha ka chuan anung lam hi khoi telanga ya a sim kha helai pong ka da hi ayan man masakania true 2.260 hian man masakanita chuan 2.500 hi a cha heta hemi 2.60 le 2.500 in car hi kanwa cha esena ninon thon phaya chuan 260 hi atnung lama hian a man tlang mai theya chu kan thon lenga hemi chunga hianin a oma sima kha duain anung lam hi ri om deuh leka chu kan khoi le lo don ani mo em hau sim hang hau hi chu sim hi ari ve du em ani kan ti lo kha ei anon man sa hi true alang ei en deuh chuan 2420 ni ta 2420 a 2500 hi kan fu adona chuan 2500 kan fu anga chuan a tok che tura ka ngai ni ei kulai pon a sim kha om ta helai hi ei asim hi sim kha ni ta ni chuan khami ya kha kem ne na in nok na la ya khan ei hian a chin ta hemi chunga hian kem shaft kha om pleta ku rokar am kan ti kha ni ta azukin nek ta ni chumo chuan 250 ei kan vo ve le china kan vuanga chuan kan start le china nga ari kha amari kha ka lo la lawa timing chain riang deuh yan tek tapet riang kha om thina chu kan kam tai thretanga atai le lu tukan jon jing kara te nung thei don lawa nen slow running sang vung ang te khom thina chu ani wangin a boi thak ve me ni chuan nakina pick up coil chungchang pick up magnet pick up coil na tho chungchang khamani video kanon siama aka tlemina dikhlel de ule ka du thu sam lawa khami 2 something voltage of pechoka CDI on CDI ahan onati vel power impact dan khami akha du thu samin kan sei fia tok lo kan sei fu tok lo in mial na kha thlen thei don in kan theta wangin an subscriber ten minor shil vatati khan an siam thale don ani kha ka chumo ka channel atang hian chon thil dik lo hi kan in zir tir don lo thil dik lir kan in zir tirang jana dik lo pon video edit sa vek le har sa de o kan siam sa po ni se kan dili tanga de khang kan dari mai don ani jon thil dik lir hi kan zir don ani lo ti sol pan le ti fu lo hi am ve theya chuan khang kha ron sei se lo lamo mechanic thiam tak ten ka channel ten lo entry na min lo lut sak thina ani channel mai tia min lo hui liam sak mai loin min lo lut sak thina mechanic puite ka chuang tak zet chawni ti kha kan sei tel le lo kan ni chu chuan thian asim kan zo da lu tanga lai hi chu vai hat sa dewa zo da lu nga ya han ei chin le khak don ni en sudanga kan chin le nga chon tain cam shaft khap ei double overhead cam shaft kan ti khan ta double overhead cam shaft kan ni bang ani ta ni chumo yan cam shaft pani manga engine hi anon ti thato me ya tru ten ho te hi chumo chuan engine oil po uluk angai to metal bearing ania engine oil uluk lo deuh kan man chuanin a bearing te yet chevek theya a sensitive to karang che ani to engine hi mo na hero po engine anon nei thato khap mei ti kha kan sei tel le lo kan ni chu hi hero engine ani asim ri hian atlan reng theya ma se ani tu ten an ngai poimo thina wa hianin asim rilowa ti theina na kha chu atron mel boka chu waka asim rilo khang kan siam kanan tum chin don ani mo ti chin photang mo kana hi sim kana jasun a kem safi a thau mai KTM kem safain a thau zo wan ti hianin ei filler ge sim ka zo bolanga yan aval facu a play ya
abai ka o alo engine na soi wanga kan lak soi ve khar siro bi ka tu sa ke dere ke apina de chu ba ni big line ka ta la ke ti hiya ka lo la ve he leng trok ka hi 0.76 mm mania hi tan dik taka chon hi a cha ma ni chumo hi duain apan ma to he ai hian azau tur ani ta he ai cha hi lut leng tur ani ma se engine sound kha an ngai mo wanga siam kha kan ni sia chuan chon engine sound om lo turing an tianga chon kanan start anga slow running le rpm vela a boi lo chuan hi kan mang tlang decompression valve ani ta decompression kan ti chon engine kanan selfa compressor sang lu tuka om khanin compressor sang te wa om khanin nge self kha atang na lo self kha na throi zo lo thina chot tiang khan om thina a throi nung zo me lo thina chuan chuan ol sam taka anun theina na anron da ni ta decompression kan ti chu hei hetia engine a vir lowa self ina throi ringot khan chon ti hian om thei lo ta chuan hetia om hian chuan helaya hi a slidera he lam hian la hi a rokaram kan ti khan ni ta hela hian hetia om chuan hei a neutral de ta ni he ta hen hetia a va om khan tapeta ti tot ta chuan compressor kha ti nep ta output laman vot lang phui ta chuan engine chak dewa vir to kholina ron throi nun to khan chuan he ti hian a om de ya chuan normal pa ngai na in start thei ta ni chuan a self lai kan chuan hetia om ringat khan chuan he ti hian om ta hei rokaram ka zunor tight vek ta thingtlang howina kan sia thiam nei dan turun chain saw kan pota ati compressor valve kan suk nem tum ang khan tia kan porwala kan suner tum ang khan hei hian alo nor tum ta automatic khan engine an nun khan tia na kal phei de ya a speed pa ngai na kal ta engine an nun lo khan self ina throi khan ti hian om thina chuan hetia om chuan ol sam te na nung ta chuan engine an nun khan tia na phei de ya chuan a self nun olna ani deuh ber chumo right gear a khan man lai mi na kan sia thei dan chuan right gear a khan decompression koi turom thina handle bar a khan khamia kan po thin nang kha hei hi ni ta ni chumo valve kha zu kam ka wa chuan anung ma ta kha tiang deuh khan compressor sang deuh deuina chapala vorlet pop a khik a vom let pop kha tiang ang chin lo veng tu tur kha ani hei hi mo compressor valve ti ve deuh chu expulse trute na hen hei wa sararo nom ve mi alawa KTM a kan jon wa saro mani chuan wa saro ma hemi color hian tian a in thun ta hi chu a phui tura ka nga ya a phui aniang chu ka ti me hela hian o-ring a oma a chunga hian plug chunga khanin tia en lo tur oil lut khatur veng tu khani ta hei hi hemi hi om lo chuanin plug hole chunga hian oil lut ta he lai apanga hian puwa oma ne lama son ram phui fakal pheilok la he la hian i pau se on le je to o he la hian hei ta hen ron chuak thin oil khamo he ta ya ron chua chuan he ta hen non la le se ka tilaya a chua khan khalaya ron chua khan chuanin KTM a chuan helaya o-ring a kha om lo thina hela hen o-ring oma chu a che thina ni mo le lo da lo pal te khom thina chu van chuan oil kha noi a khan ron pot thina chu ta hen o-ring an da ve mi alowa chuan hei hi ani pul kan tia oil ni pul ani ta hei hian ta hen oil ron pam chhota oil lu ta chuan hetarang hen tian ron kap ta ni kumia kem sa fa ku oil ron pe thin ta ni chumo oil ron pe tu ani pul kha ni ta hei hi brace ania englo kem sa brace an ti thina kem sa man nget tu mo kha hei pui company sang sanga chuan a in ang lo le ta KTM a te chuan a lamdan kha dang le ti khan company hian in lamdan sang an neya helaya color kan ti kha lena ma chuan sentan busing ten ti lia ti khan company hi chu lamdan hi in ang lo deuh du ani chumo kan sei ve deuh du ani chen ka din chu tiang chuan lam tur ten ram ti sina ma se ani vek ding lo ni ti kha han soi tel ve ni me tan khan kan ile ani chumo chuan an video te lo ti sak china an lo tak je ani kan fo lenga
กันจะสตาร์ทแล้วก็ตัวน่ะเห็นทิลปอยโตกัดใช่ไหมอันเรนสกัดติดละเฮ้ยไกลหน่วยเห็นนะจ้าเอ็นจีน่ะเห็นกูเล่นเจนไงมีเราตัวก็เจนนั่งไงผ่าโดนตานี่กูเล่นกันเจนนั่งอ่ะเฮ้ยคลาสสิกันหนเวกง่ายตาเห็นเรนสกัดติดละสกัดเตะเอ็นจีชูงาเห็นโมสตาร์ทซีนี่เราตัวนั้นมาเสกันหัวปุ่มพอตังตัวน่ะเฮียรัมพูยันเรนสติดละเป็นสารโดนะอะไรตัวป้าเห็นตัวเต็มเลยไอ้รัมพูยันเรนสติดละแต่จังเฮียนเห็นป่วยพระตัชปนิเฮียโมตาดาช่วยเดินมาเสกหลานหัวจำเวลจงคันช่วยเฮ้ยคลาสเปทีเอ็กซ์พอร์ตนี่ได้มีเวกคนนี้สลิปเปอร์พลัดสัมพังละวะคลาสเพลทไซส์ไอ้นางเวกเอ็กซ์พอร์ตนี่โมมาเสกฟิงก์ร้อนวันที่ดังลำบากขั้นคนนี้นี่ได้อันเพียนอันนี้น่าอันเพียนมาเสกคนนี้จูสลิปเปอร์พลัดสัญญาปีสลิปเปอร์นี่ผมมองชิ้นแล้วครับด่าเกินเอ็กซ์พอร์ตเสียงกันไหนตัวนี้ขัดเดียงเป็นขัดเดียงสลิปเปอร์คลัตช์นี่ให้จวนรนินที่เนี่ยนังกลางตัวรักง่ายที่อาชันจูไอ้นังเจ๊สลิปเปอร์คลัตช์นี่มอคลัตช์เพลทไซด์คลัตช์เพลทก็ไอ้นังเวกัดปัจเจเตฮีโร่ฮูเต CBG Extreme Honda ฮูจูไอ้นังเวกันนี่มอคลัตช์เพลทอาศัยสหิจุยนังกลางเวกอเลียนเลี้ยมแล้วนี่250เขาขาดังเละเดี๋ยวว่า250ขาเราหน่อยอเลียนเวเลยเดี๋ยวมอออยล์ปั๊มโปเลียนชัดเจนครบไหมเฮ้ออยล์ปั๊มไอ้วัวตัดปั๊มอันนี้ออยล์ปั๊มวัวสารพนนบังชาวิธีอาการเฮงนี้เฉดูเดี๋ยวขโมเฉดูเดี๋ยวใครอันนั้นจีซิสเต็มมีอัตราเร็วครบไหมเอ็กซ์พัลซีนี่จัดไม่จีนเรานี่มีเราเอนจินที่คุณภาพที่บนท็อปที่เอนจินเสียนี่เราส่วนตายเฮียนไทมิ่งมากอย่างขั้นนี้ขั้นสินเลี้ยงสลิปเปอร์คลัตช์นะโถฮีกันเสียดที่กันเสียดเทียมเราทีน่ะทำจอกเพียนเอนจินเบรกกันนั่นมังอ่ะอัดเลี้ยงป๊อปตัวราคาเฮียนเราดังทีน่ะอักลัดใช้เราสลิปทีน่ะนี่ชั่วโมงอักเกล้ามาอัปโปกักการสลิปเซลทีน่ะกักการอัดเลี้ยงนั่นสลุตัวราคาเราเรียงอ่ะจู่ๆสลิปเปอร์คลัตช์นะเขาจู่นี่ไม่ซิมเปิลได้ว่าใส่ได้เทียมด่านจนโม่นักกินอาเฟียได้อุจจากินวิดีโอเตแอนิเมชันกันในที่นี่จนนี่แอนิเมชันฟังอินกันนนเสียงอ่ะย้อนอารมณ์เฟียกว่าเนี่ยสลิปเปอร์คลัตช์เป็นจ้าเรนดาร์รีฮีคอปี้ไรท์เสียดูอันวิดีโอเห็นคอปี้ไรท์ตามหัวตังเบียริงฮีเองเงินรอนมังเองคอมพานีเนี่ยเงินถอดุนกันเนี่ยนังKBC NBC bearing hi bearing sian ni lo NBC hi mo pat jor ho kan lo sheu la NBC bearing hi in cha thai ni chon NBC bearing hi tuna hian hero lo pon bike tam takin nan ron mang company in mo wan chon NBC chuan hei hi baby filter kan ti khan ta tangkai tho ta hei hi oil pama alu ma khan hei hian alo filter sina mani R15 fami kan lo pai dei meya pai lo turani chuan a filter mi rubber te po kan lo pai dei meya khang kha pai mi lo turani kan pai chuan oil pump chiat na chan sa sang lo kan an zo ei ram puya ei nei to pa in me lu to korle ai ham Andres deh Asia via mày toke rồi phút thấy lệ nó mày bóc xì kan fit le do na ni CRF cover kan fo do na CRF cover fo hi olsam tak takati te pon no ma har sa tak takati te pon no ma hi
ke ni hian kan nor liam puat ngai lawa race na na man thei tur khopa oluk hian kan siam thina wang hianin kan ti tlom lu tuk lo ni then khat chon sangli nga lek ten an vo thina amai ro chu ke ni chon a full body a vo don chonin sin hi chu kan chiar ve ni mo alo thei lo thin modify anga ya welding anga ya a structure tur thir anga ya hei henglai a structure thir te siam anga ya thir angai ba ka henglai hian acid dik turin a lang moi turin a slim tur khan setup pangai ve thina mo chuan he lai hian in acid claim an noi hian siam angai boka wearing position te son anga ya tiang neu khati ngai oma wang hian in a tlom lu tuk thei lo ni CRF body fit hi mo min ron zot thina engzan nge ti thei te hin te thina an zot kol ve na sa thina ni ti thei hian om ve nual thawa wang hian amai ron chu ke ni re ta chuan atlom over lo khati to kha sing khat vel bor sing khat ai tam te po thena chuan an du luk dana zirin mo an khangai ve thina ni kan anon leivek nuwa khan mo expal sa te phei chuan expal sa hian fit hi anuam ma zo ka ma ro chu a wearing hian to ka wang hian ani nom ve a plug and play de top ve theina chin hi oma chu ti ro le ro chuan race na na mang du le kha tiang ang chi ni phei kan chanin uluk te was fit lo chanin tlan dar ve kang ti kha hlom ve mo ating ki te hi a phone na hi ang he that lo chanin a pop dua ating ki te lo che ta lo che chuan a him lo ve thei ni chu oh hey ama video kha RX la thodan chungchang two stroke ti ve la kha kan private de ya acha na chu thelai information a khan han sei fu tok lo le ma han du thu sam lo de ka kan ne ya comment lama khan non se ya comment lama thil han se ya han type bak hi chu in nial pal le thil sei fu tok lo hi thilom the ne chuan chuanin mi then khat ngai koi du le nge mote khan om ve theya khami ni wang khanin ka delete ta de ya ka private ta de ya chuan asiam thanna ang deu khan kanon ti dona hei hianin pawara pechoka cdi ya aluta chu chuan pawara ron plaka ron ti spark ta han tia maro chu ta khanin helai hian chuanin hei hi pick up coil kan ti ang khan ta hei hi true point something vel ba ka pechok lo ni chumo chuan hei hi starting coil ani ta bike danga hianin a om vak lawa starting coil le lighting coil ashana om hi om lutuk lawa ma se lighting coil kan ti khanin magnet coil ani ta magnet coil kan ti a phir chi howa kha chuan flight ho te chu heta hen starting coil om ve le ta a starting coil la kha a magnet coil la kha helai a lighting coil ho zonga kha chhevek ma se hemi magnet coil la a bok pakhat om bi ka a starting coil la bi ka kha a chiat lo chuanin boina kha om lo ta ni chuan hi light starting coil kan ti hi regulator alut ve lawa chuan hei starting coil kan ti hi regulator alut ta asan chu hemi hi lighting coil kan ti hi regulator alu lo chuanin excitator kan an pump san khan current voltage kha kal faka sang faka chun valve te ka ke pop thina che pop thini chumo chu regulator hianin hela hi regulator oma hela hen regulator oma hi hianin pawar ama mo tok tu rakha alo siama helai ringot po hi sei fe tham oma ma se hemin chanchin hi kan sei tum ber ani lawa turan chon pick up coil hi a chanchin kan sei tum ber chuni ta hian pick up coil hian in current kha asiam chuak ve ta current asiam chuak ve ta a hemi a that lo chuanin helaya spark hi spark ve ringon ma se anung zo lo ani chumo helai hian in power hi aron pek chua ve nge yanga ya power pakhat ma pe chok lo ani chuan a coil te lo cha khan chuanin power a pe chok theilawa chuan cdi ya current om sa kha ta hen aron pe chok thei ta lo thin ani chu pick up coil poi mo na ni ta hi a switch anga ngai thei ani ta contact point chanchin te po sei tur tam ta khatiang deu khan current lo switch tu ang kha ni ta hi ignition coil he ta mi hi ta hianin helai tanga helai hianin starting coil hian power voltage asiam ta chuan cdi alut ta ni cdi alut ta chumi cdi alut ta chu ama ringot hian engine hi ala tinung thei chong lo chuan hemi voltage ron chuak le khanin he ta hian han on ta ti mayang helaya current hemi na a generate sa hemi na current na ti chua sa kha ta hianin a han lut khom ta chu helaya pick up coil 2 point something voltage tho khanin aron ti chuak ta hian ignition coil a hen aron lut ta ni
chuan ignition coil la hen ron luta ignition coil la tangin plug a luta chu chuan petrol la kap alta chu a information a kha chu ni ta chuan heng hi ignition coil la hi a current siam tu ti mayang ati nung tu bera chu ni ta plug ti kang tura voltage lo siam tu bera anga kha ni ta ni chumo a tangkai vek tho a heng hoi tangkai vek tho ta chuan kha lela ma chuanin sia tangai ve na chin lai om ve ta antenna nanga CDI kan an thak to nu po ala nun theilo kan chon hei wang kha ni ta hei hi kan thak to nu po ala nun theilo chon hei hi ni theita a chui dana kha step by step a chui dana kha om ve ni chumo chuwan chon kha a in dot do chho dana kha om ve thia chumi ni wan chon kha claim in kan soi boi dewa ma mi video a khan du thu sam lo de lek la ya kha oma chuwan chon video kha kanan private a kan siam thata hian a video kha karon asan pa login karon siam ani chu emi chanchin hi soitur kha atam lu duwa hemi lighting coil hi bike danga chon pali panga teom ta chon hemi lighting coil hlang hlak ni si ela hian engma ni atinung tu ni karen hi thim lu duka a fia theyang chumo atinung tu hemi lighting coil chia mangkhanin hemi pickup coil le lighting coil che oma anung ho wa kha chu regulator atangin battery mangin CDI khan current lo ti chaka khami current ati chaksa kha pickup coil khan ahan a voltage khan ahan switch ta chuan ignition coil a peluta chuan kha ron spark thin ta a timing point ati naman ro dik taka a timing point kha ni ta antenna nanga contact point ate po a timing position kha kian kanan herdang lam lek khan chon adik lo thin ta adik lo amis le khateng kha om ta tun lai lir thei reng a hi kan hriat thiam dan tun chon man lai lir thei kha kan hriat vek chon man lai lir thei kha kan siam thiam chon tun lai lir thei a hi a har salo ani tlemin aman ro khan ron ti changkang dewa an ron ti compact dewa chu zong chu ni maya hemi technology vek hian la ron mangani adang lam na kha chu aman ro a kha ni tho maya cut out aya MCB kan manga khatiang deuh kha ni to me tun lai lir thei ho chu a changkang dana kha ron dang lam shet to chuan an na tho ate po tun ma mi ang thong muang deuh khatianga voi noi ang chi chema deuh ang chi te kha ni to lon thiluk man te ron quality to a chu ti rol chon a sensitive ma chema ma chu tiang ang system a chu ni ta chon hei RX hei lighting coil ania lighting coil hian 7 point something vel ba ka pe chok lo wa regulator hian chu 12 volt la kan convert don ta ni 12 volt la kan convert dona hemi lighting system so hi chuan battery lian te man theyanga chuan LED light te a huwa ve thei to don ni chu he RX a hen mo shooting tu chuan tuna hen kan buat sai dona kan siam dona tun video bi ka hen jong kan ron tilang lawanga next video a lighting coil a tho dana function a tha empty te khang ro zonga kha kan ron tilang le tura ngai la video shoot hi hara video edit hun te hi nei har mema ne chuan chon video pakhat han siam fu lo te hi au yom du mai ni mo chuan chon uluk dewin tuna chon kalpa pot pon ni lawin kan siam to anga uluk zokin ama uluk le zolin mo en chon kan siam to do ni hil hi kan ti solve pheng phung ani mechanic kan nia ti sol thei lo tu ma kan om lawa kan ti solve pheng phung zela kha kan ron sei tan lo kan ni chu mi thiam tak le ril tak ten ka video te min lo en sak thina min lo hlut sak thina kalom tak zet ti kha kan sei tan lok do ni chu chuan kun tu matan chon kan du tok khotang